Ngiyofuna isibhana yezo leyo nto ngizamile nje ukuthi ngihambe ngiyiphantela igawula ngibuye ngiyihlalele just ukurefresh umqondo. Approach na omunye umfethu nje naye yabo sayiringela. Athi ngamqalaza ngisamboni yebo le nto ngabuka ngayihlayela lade ngihleli khona. Hayi sidle fuka baba sibe siqhubeke eso. Hayi babi le nto le. Yababa. Usunesikhathi esingakanani la emgaqweni? Othi ngiyengabuyela ekhaya. Asho wona mhlambe ngibuyele futhi isikhathi besingakaba right or mina bengakayihlela. Yebo le nto angizange ngize ngenze ngendlela eright ayizwa le nto akulungile ukuxabana nabantu bomndeni mfethu egcineni yathi ubuye esimini esingekho right uyaphinda futhi uxabana nabo ayizwa le nto le ku wrong ayizwa le nto financial mfethu okwamanje ngakubeka ekhanda ayizwa le nto ngoba izona izinto ezowenzana ezongidraga down even more ukuthi ngiqhubeke ngibe ngistike kulesigaba esengikusona ngisafuna ukuthi kuqale ngiride ayizwa le nto TikTok sengiqonde umzimba ngibuye esimeni izinto engizamayo lezi empilweni ukuthi ngizama ukuthi ngikhuphule mina abazali mfethu sekulethu singabala abantu bomndeni abo bazali bazamile kodwa mina umuntu lokho eyibuyisela back to square one ayizwa le nto angishaye isifuba ngalokho mfethu ayizwa le nto angenze kuqambela manga kodwa isikhathi esiphila kusona mfethu kumele uzazi ayizwa le nto uzazi uyihloniphe mfethu ayizwa le nto ukubambisana kubalekile ayizwa le nto ungangaba right ngaleso sikhathi kodwa usuku usafunda uzogcina right ugcina ufinyelelile ufuna ufinyelela khona ayizwa le nto dream big uzoba somewhere empilweni ayizwa le nto hayi ngiyakuzwa fuka baba sisifakele nye wings futhi sibe sikhuluma sibe sihle angazi ushawa isikhathi hayi asidle fuka baba sidla awusikusela kancane kusele 5 hayi soxoxa sinaso isikhathi sokuxoxa umama uthini uyephela yodwa endlini umama uyephela endlini awakekho yena wena amthu ayefethu izona izinto even ngesimo ngikusona manje mhlambe ngiyahlangabezana naye mfethu angiboni attention eningi ngamnika yona bakhona nje osisi la estrati la bakhona mfethu bakhona uya ngabuka ubheke ukwabo phazamisa umqondo wakhe umuntu ugcina uyifaka inkingeni azogcina uthatha inkinga zakhe phenduke kube ezakho ususothela yena inkinga ukhulisa yena ayizwa leyo nto wena ugcina stuckini hayi ngiyakuzwa ngoba bawusho ukuthi uthando nesokubona belungu la behamba nga2 abahlala la estradini nina kodwa odak bakithi hayi siniboni nini nasaba bakhona mfethu bakhona ayizwa leyo nto uthi mhlambe pay attention eningi kodwa bakhona wena yini kwenza ukuthi kuthiwa ngithanda lamandiya washo uMampinje flop mfethu flop ngiyaflop mawungangixoxela mina yini kubekela estradini nje amaphutha akho usubheka emuva mfethu bengenza izinto futhi ezenziwa wonke umuntu ayizwa leyo nto ngaze ngaduka leyo process ukuthi ngenza into eyenziwa wonke umuntu akukho la ngiyibone ngihluke khona noma la ngisazama ukuthi ngihluke khona empilweni ayizwa leyo nto ngisho uma isigaba semali ngasithola kodwa songibuyisela back sithola isigaba semali singibuyisele back ayizwa leyo nto futhi mfethu leyo nto akusiyinto right ayizwa leyo nto akusiyinto right ukuthi ungazazi ukuthi usebenzelani lokhu phila ndawonye improvement awuyiboni negrowth awuyiboni ayizwa leyo nto uhlala nabantu basendlini ubuza imali still ayizwa leyo nto uyayiphuza wenzani ayizwa into uyagroove wenza yabo nje futhi lezi zinto lezi snacks ukukhula akakafiki yabo lo hayi deep insizwe bese bexoxa ube deep arabothi round futhi ayihluphi ngezinto ezenzayo round yangihluphi round futhi ama kubaye uthi inkuni sengibanjwa ngakhe sengihlula ukubala mina phone ngisayithenga ngabona ngiphathe phone njani ngithanga ngibona lo sengikhathele i-store uthi uyahamba ufa umshwalense phela sisebenzi thina siyaphanda umshwalense utshela ukuthi uhlulwa ukukhokha nefoni lahle kanjalo uyabona sendaba yakhe sayikhuluma nabo olova mina athini khona la iphone khona engibuye ngabaqe khona buye ngibaqe ukuthi uyabona umuntu nokuthela nokuthini khona lova strategy nababekwe idakamizwa ama wrong decision khona lova babalekela izinto abazenzile emumva yabo iningi into ebeki kodwa but mfethu mina lokushini ngikhule kuthiwa
awuhlukumezi lokishi uyaphanda ukuphanda ilokishi awuhlukumezi umuntu ombonayo ukuthi mina kuwena mangiqhamuka lapha ngibona ubafu yeah usuhlala estradini ngihlala kuphi ngihlala ekhaya kanjani yeah appearance bami nawe uyafana yabo umuntu maqhamuka so2 kanje uzoshesha ngendlela efanayo so2 manje umlungu uracist kumina uzoba racist kuwena yeah manje umuntu kanjani like appearance yethu iyafana yiki into kanjani mina ngakhuliswa all over beganga emakhaya kodwa bethi awumgangeli umuntu njengawo awumgangeli umuntu lokushini bebuye nezinto ngaphandle bezophamisa ilokishi asipromote ukuganga kodwa ke mina siyale ngikhulwe naso ngasifika la eThekwini ke mina ngase Newcastle original ngoba mangifika la eThekwini siyala sikho njalo all over baganga ilokishi bagqeza ilokishi bahluphe ilokishi bahluphe ekhaya bahluphana uyabo mhlambe wena wangitshela iyalo ngikutshela futhi into ekuyiyona mfethu yabo enga issues nginawo yezwa lona ngiyakwazi ukuthi futhi ngizama ukuthi ngizenzele into yami enga issues anginayo control yayo yezwa lona angifuni uqhamba manje ngize ngiyisole la estradini ukuthi ngiqale emaphansi yezwa lona ngibuyise ubumina lobu obuzama ukuthi bube nokulunga yezwa lona another thing mfethu igrowth yazi mina angiyiboni kanjani kumina uma bese ngiqala ngilowe ngenza into eyodwa yabo mase sekuloku kuphindeka into eyodwa igrowth isuyingasekho yezwa lona impilo ushuthi mina azala sengiphilele ukuthi kuzuza omunye umuntu empilweni yezwa lona lo yena ongafuni ukungikhuphula mina empilweni yezwa lona nalapho ngiyabona umngozi kumina yezwa lona kanjalo awudika ngiseso yabo ekhazi khona indawo bengicela banqaba kodwa babuka ukuthi azukuthini awakabi lo muntu lo yazi sifuna ube uyena yeah angiba blame ngalokho yezwa lona angiba blame ngalokho hayi sosikisana la sosikisana ayasho lo phila apha klinika kubalekile ngithen rand wakho ngiyamanzi eso izogcinisa azi ngicabanga wena nje bethu utheni ngawuthokozela cash namanzi cash okunye bafethu nizobona ngendlela usho nje lokho kumina kusikuphila ukuthi lokho sengicela lo theni wanakho ngumuntu isikhathi esikushayile kodwa ya singayizi into ishoyo ngizokwenzela u20 namanzi hayi asiqhubeke sixoxela ukuphila nje bethu lokho kubalekile hayi uthi ngiyamaketha sifambane nako hayi yakho nengaze izinto esinazo kodwa kwamanje njoba ngisho ugagamela imali mfethu izongibeka ebungozini ayizwa lonto izodisturba le course le engithi ngizama ukuthi ngihambe kuzwe uthi kuyi process ukuthi detox mhlambe uma ngasho uthi wanganani mfethu long time mfethu since ngisaskula ayizwa lonto ama drugs utshwala umqwinyo yabo mina my paraphrase mfethu ayizwa lonto uqhamukapi singikhohliwe ukuthi kamashi ngazela kamashi ngakhulela khona yabo lona kodwa ngamuvela to eWaterloo uma bengimuvela to eWaterloo ngisanenkinga yezwa lona ngithi ngisazama ukuthi ngilungise so kwangiphoqa ukuthi ngishift yabo nje nge14 ngolungisa into yami face lapha ecaleni nani yezwa lona ngihamba netime kodwa kuzobe ku right yabo sethi nge14 I mean nge24 this month yezwa lona Mangakusho uthi mhlambe if wawukhulela endaweni esemakhaya ngakhula endaweni elokishi ozoba khona umehluko empilweni yakho mawubheka wena ubuka impilo kakhulu ngoba mfethu yazi babukana babuka ubungozi mina engingayifaka kubona yazi bokuthi yabo nje bungifice ngihleli lapha ngedwa i-crowd mfethu yangilimaza kakhulu i-crowd yangigqilaza yezwa lento ukuthi kube yimina umuntu ohlezi ngaso sonke isikhathi ozama ukuprovide idingo zabantu engisuye nginabo ngize ngikhohlwe izami yezwa lonto ngibile nesandla yezwa lonto kwezinye indawo kodwa hayi ukuthi isandla singibeke la ukusona decision yakho abedala yezwa lonto kumitha apha nabantu abarong ngaso sonke isikhathi ngitshe uthi wonke umuntu ulungile kanti cha akalungile yezwa lonto basuke yezwa lonto kuyileyo nto angalunkathi yezwa lonto Mangawusixoxele ngescenario 1 let's say mhlambe nophanda nolova into othi ngiyayisola ngale yanto or into othi mangabuyele emumva manje
uNkulunkulu anginike second chance ngingayilungisa or ngihamba mhlambe mangathiwa sihlala phansi mhlambe lethi sengabulala mina mangathola ithuba losingiyoxolisa or ngashaya umuntu walimala mangathola ithuba lokuxolisa mangiqesina injalo wena ukuthi khona into yakenzeka mhlambe uthi usulu kuthiwa nami Rick balincwadi usungazo likhohle uthini mina mfethu angeke ngisho ukuthi asibuyeleni empilweni yakudala ngingafisa ukubuyela empilweni yakudala mfethu ukuzwana nomndeni nezihlobo kube khona imicimbi abokuhlezi philiswana kufonelwana nani yezwa lona ngoba leyo nto sizodisturb still yezwa lona because yalabo abasakhula yezwa lona ngoba sisicabangela thina ama decision esizothathela thina yezwa lonto thina laba abakhulile yezwa lona akusekho abo ifocus ngizama ukuthi nami ngayibeki yezwa kakhulu kwabazana labantu engikhule nabo ngifuna ukuthi befocus kumina yezwa lonto igeneration iyona nayo engazama ukuthi ilungise yezwa lonto kwamaphuthama yezwa lonto ngiyafisa ukuthi ingangalungisa lawa abheda kakhulu yezwa lonto mina lawo ngizama ukuthi ngwalungise mina yezwa lonto ngifisa bethu ukukhulu mfethu into engifisayo kahle ngifisa bethu ushintsho kuthina sonke yezwa even noma ngihleli la ngalibona ushintsho kancane nje base ngahamba estradini yezwa lonto ngoba wonke umuntu uzenzile into yakhe yezwa lonto akekho umuntu mfethu uhlukumeza omunye umuntu yezwa akafika lapho uthi ngizwe kuthiwa sekubanjwe ibani kanje cha yezwa lonto mawusho ithupa isehleni kwena cha mfethu yini engcolisa ithupa mfethu ngathuka kabukabi mfethu angifuni ukuqambela amanga ngathuka sengiboshwa mfethu yabo ngiboshelwa accused for i-theft yezwa lonto i-theft kwaba ilo i-warrant of arrest yezwa lonto 5 years back cabanga ngiyafika lokishini ngiyahlala ngiyaphuza ngiyasebenza ngiyaphuza yebo lonto okay ngiyawenza lamaphutha ama drugs nani kodwa bengibe lo muntu lo kade ngiyena kweqiqise ngiyafika amaphoyisa sengiyabosha ngibosha ngiphuzile yabo lonto I've been to Westville yezwa lonto ayiboni Westville ukuthi into kanjani yezwa no angagwetshwa angigwetshwanga kodwa ngaspenda ikhathi yezwa trial ya ngagcine ngiphume ngebail nani yezwa lona so mfethu njengoba ngithi ngiyange14 enkantolo yabo manje ngiyaqala ngiyiceba yezwa lona enkantolo kwazi ukuthi ngisangaleyo thalo yezwa lonto kodwa ngafonela ummeli yezwa lonto ngafonela ummeli for ukushintsha ilo address kodwa still ngathi ngizoshintsha i-address ngoba lapha sengila ngihomeless yezwa lonto amasente ngase ngathola ukuthi ngihambe ngiyolala e-shelter yezwa lonto ngisebenze ngilala e-shelter up until ngize ngibe right yezwa lonto hayi uwuzwa icala lambila manje lana sayilona icala kuthiwa ngalenza 5 years back yezwa lonto kodwa ummeli lo engikhuluma naye usalonto njani wathi angize nge-17 so discuss lona icala mase laqala keke lenze njani lakhulunywa keke yizo sizokhulunywa manje yabo ngoba saboshwa sibabili mina vasekhaya yabo na uboshwe lenye icala eboshwa umuntu oyedwa kwalahlekani lapho kuze icala libidotisa singaka mfethu yabo nje ngakutshela ukuthi le theft lekhunywa ngayo angiyazi uyangibona mfethu ukuthi ngumuntu oyiphumela endlini mfethu yezwa lona yabo even mase kuthiwa ngikutshela iqiniso mfethu leli cala engiboshelwa lona kuthiwa la 5 years back ele theft makuthiwa kuntshontshe imalini akushiwo yezwa lonto ummeli waze wabhala phansi ukuthi umsesha yabo umgobhozi wamasha wazobhala phansi wathi akasiboni isidingo sokuthi ngayithola ibail hlahla leyo ngaphuma kanjalo yezwa lonto even nayo manje enqaba yezwa lonto ngaphuma manje cha ngizophuma nge-24 ka December last year yabo buka sonke lesikhathi icala likakhulunywa yabo ngilo uthi liyakhulunywa icala luckily nasekhaya ukhona umuntu ommeli yezwa lonto mangithi naye yabo lonto uthi uzamungu sizwe uyangifonisa nani kumele asalibamba ucingo semfuna umtshela ukuthi angisekho la right la ngikhona ngoba ngigcine kuba khona amaphutha abakhona yezwa lonto mase izinto egcina seziwe yezwa lonto ngicela ukuthi ngibuyele back yezwa lonto ngoba yikho address engathi ngiyisubmit yezwa lonto kwasho ukuthi angangitholanga ummeli ngaya elontshinjaneni ka yini le office labo leli legal aid oseverelem ngaya khona bangitshela ukuthi kumele ngiye bail office nani mangifika bail office ngizofika ngithole ngiye khona la khokha khona ibail mangifonela umuntu lo weslip sebail akekho naye la usemakhaya ukephi
usiza umfana sekhaya lo olandela mina ngani ngokufunda wenzani wenza umatric manje yezwa lona mina mfethu isifiso sami ukuthi mfethu ngifisa mfethu into oyifisa nawe mfethu usakhula mfethu yabo ikari idlala ikari yezwa lona umndeni vele ukhulu nawo kodwa ube uproduce wakho umndeni yezwa lona kuningi mfethu ngiaccuse uba nengane yezwa lonto kodwa mina anginangane yabo lonto Kanjani lokho? Akusekena yezwa lonto ngishange 1 2 yezwa lonto mangiyitshela yezwa lonto nami uma bengithatha ukubheka yabo lonto ngihlanganisa nezinto zami yezwa lonto yona ayifike ekhaya yezwa mangithi woza phela edladleni makutshela usisi wakho tsakeze edladleni yezwa lonto hayi ukuthi kubhekela ingane bekuzobe inkinga cha yezwa lonto lutho yezwa lonto ngi-out kahlanganiseke empilweni mfethu hayibo lonto amaphutha aphethe angilethele la yezwa lonto nezinsolo yezwa lonto engifisa ukuthi iphele yezwa lonto uyazi ukuthi umndeni mfethu umndeni uba kabili uba la estradini uba ngaphandle ube yezwa lonto uba kabili yezwa lonto uma ulungise okugodwa kwaloko mfethu ngeke ngakulungela empilweni yezwa lonto angikuzwa kahle ma uthi wena icala ilodwa okwalidala kunzima uhlala estradini ngolidala icala mina ngihlala endlini kodwa icala sengalidala yabo ngongathula emsebenzi ngenzani ngigcina usungena endleleni ehlukile wena kwalidala icala since mfethu yabo manje angazi mfethu nami angazi ngibanje mfethu icala sama out mfethu yezwa into masiringa nje ivari mfethu siyalenza icala mfethu silenza mfethu singanakile singalindele yezwa lonto ukuthi la sekuyicala uzurelease lethu ukuthi fuck bo mfethu engashaya iflop yezwa lonto igoqeke into mfethu yezwa lonto kube right kodwa kuphinde kwenzakaleni phinde futhi uphinde ushayene ighost yezwa lonto ushaya ighost kanti uthola lapho usuyishayela even kwanawe yezwa lonto usuyigwaza ngowakho yezwa lonto isidakamizwa sikho dlanje isipho dlanje abo mfethu bengisuka kwesidakamizwa mfethu mfethu sa long time mfethu ungangaze ngayibhema into kade ngiyibhema mfethu bengibhema irock yezwa lonto bengidla irock kabi yezwa lonto ngisebenzela ngiphantela ngenza izinto ezenziwa abafethu ngikalabhela nani yezwa lonto yabo izinto uthi mabuthi usurelaxile nawe usi-out mfethu uyibheka ukuthi hayi man bengenzana iyenza isense lento le yabo lonto ingubuza abanye abantu abuloko ingubuza abanye abantu yabo lonto kuhambe ngantasha hambe ngidi hamba yabo lonto kodwa ngaphinde ngagxila kuyona irock up until ngaze ngazama ukuthi nawe yazi futhi ivalikhishwa ngelinye iva ngalizama ngotshwala ngikwaza kakhulu ngathi crystal kwadaba yezwa lonto yini usha manje baf yini manje ushaya manje ngathi crystal yezwa lonto crystal ukwenza ihluka kanjani kulezinye hlukile kumina yezwa indlela engiphatha ngayo yabo uma bemina ngibhemile mfethu yezwa lonto tshente ivar ngicine mhlambe last month ukuyithenga yezwa last month mhlambe beginning yezwa lonto sake wathi nje angazi ngithenga siphambana uNkulunkulu mama ngiqamba manga mfethu ngazi uNkulunkulu mhlambe kwebuyisilimi yezwa lonto mangiqamba manga kwebuNkulunkulu isilimi ngaze ngize ngiyithenga yezwa lonto abasekho abantu engisondelana nabo la estradini engithi mina yezwa lonto ngiyahamba ngakuyena mfethu awuskefa yezwa mfethu spine yezwa lonto abasekho yezwa lonto kodwa into iyakwazi mfethu ukuthi since ngaleyo nkathi ngaphakathi kumina mfethu irock mfethu nalento ekuthiwa engazuthi craving mfethu yezwa lonto ukuthi wathola imali ngazuthi uthunyiwe hayi mfethu hambisa lapha imali yezwa lonto ngathi uthunyiwe 1 2 yabo lonto ubeka kanye uyashaya imashini iruji lonke liphelile yezwa hayi akuzwe bafisa xoxa kuze kuse mfethu into engimina engifisa ukwazi ukuthi ke khona abantu abasemva kwethu abayibona ikhulu into yokubhema insango ikhulu yokubhema intasho ikhulu yokubhemana ungathini kubona wena indlela usuyihambeni sikabe sengisihambile mfethu into mabuyenza iqaphe mfethu yezwa lonto ungayenza for joy ngaleso sikhathi yezwa lonto ikusebenzele kodwa uhamba realize ukuthi lento osukuyenza yezwa lonto usukuyenza mfethu ukuthi njengoba usho mfethu ukuthi sibuye sambe nabanye abantu yezwa lonto into nento esenzayo sikholela kuyona yaba ihawu yezwa lonto njengami usengitshela ukuthi hayi mfethu ayisho ukubhema abo even ngokuthenga ugwayi ngagcina nini ukuthenga ugwayi ngitshela isiphambano buka yabo nje even last week
yayizwa lona kodwa makufika umuntu ethi skefu ngiyaphela yayizwa nisengayitshela ukuthi mfethu shuthi kunalomuntu lo noma labantu laba engihamba nabo yayizwa lonto mhlambe lokho kube sivikele yayizwa lonto noma mhlambe lokho yayizwa lonto kuyangiqaphisa into nethize ngokushisa kuwodwa yayizwa lonto angiphasisi mfethu ngoba egcina ngiyasebenzisa kuyafukuzisa yayizwa lonto ugcine wenza leyo nto mfethu umqondo wakho even nomunye umuntu obukayo ugcine kube ngazi uthi lo mfethu asathatha yabo mhla wahlala phansi yayizwa lonto usukwenzile lonko wenzani nani yayizwa lonto khona abakwenzela ukuphila mfethu yayizwa lonto ubamba ukethunjini nami ngagcina sengikwenzela ukuphila yayizwa lonto ukuthi ngifake ukethunjini yayizwa lonto kodwa uthi mabe usuhlala phansi impilo iyashintsha mfethu ngazi ukuthi mfethu bekuyirehab ubuyenzela abanye abantu yayizwa lonto even nabantu laba usukuhlala nabo yayizwa lonto bayaqala bayashintsha yayizwa lonto babona impilo ngale view wena lo ubona ngayo yayizwa lonto baba niba into eyodwa yayizwa lonto abo even kwawona ukuqoqa nakho lokhu mina kungihilile yayizwa indawo zo2 yayizwa lonto indawo zo3 kathima abo kababa kaoleti kama mina mase kuba ikamamkhulu wami la elontujanela khona yayizwa lonto kuvele wathi nje babonke lo futhi usenkingeni yayizwa lonto bazama ungisiza yayizwa njengengane encane nawe yazi ukuthi uyabaleka yayizwa lonto uyaphuma esandleni bazama ungisiza yayizwa lonto kwagcine mfethu kuphele wona amandla yayizwa kuphele kwehlele wona idombolo yayizwa lonto ukuthi awugcine mfethu yayizwa lonto mina into engifisayo mfethu laba abasakhula mfethu into engayisho abo deeply mfethu umabe nami sengibhemile yayizwa lonto imali ingasekho yayizwa lonto into engifisayo mfethu kulaba abasakhula mfethu yayizwa lonto mabangayifaki ecathulweni mfethu sezomkhulu yayizwa lonto sisazi mfethu lento mfethu